Na schadsky bolo slova o príkladoch dobrej praxi i spôsoboch, že by še lokálny i pokrajinský úroveň lepšie pririchtali za aktivnosti, kotri šlídze u prehvárkoch o pristúpaniu k Európskej únii. Šéf delegácie Európskej únie v našej žemi Sem Fabrici ocenil, že pitanje menšinských práv vážne nielen za Srbiju, ale za celú úniu. Tá jedna sesija na nješkajšej schadsky bola pošvecena i menšinskim pravom na subnacionalnim urovnju u Srbiji i Evropskej uniji. U peršej časti, sme sluhali, že minister za lokalnu samopravu, državnu pravu utoril, že zákon nacionalnih menšina na Sovjetoch bude hotový do konca toho roku, co bar zbitne pre nekvacije branky, ktorí nám šli za nárok. Tiež tak bar zbitne, že nacionalni zajednici u Vojvodini uključeni do všetkých sférov, do všetkých robotoch, ktorí vážni nasomprед obrazovanje, kultura i všetky druhé možnosti. Predsjedatelj Skupštiny AP Vojvodiny Ištvan Pastor nadpomnul vážnosť pohlavlja 23 u prehvárkoch Srbiji i Uniji, na čim robili i pokrajinska vlada, i parlament, i nacionalni sovjet.